Muraho baye kazanone mu kiganiro makuru ku kabari dukubise twuta n'inkuru ya mbere bigishyushye ngo mu gihe mu Rwanda ngo peteroli na essence ngo biri kuzamuka ubutitsa ndetse na za mazutu n'ibindi nk'ibyo ngo muri Kenya ho suko ngo muri Kenya ngo inkari cyangwa se amaganga y'urukwavu ngo nibyo byabaye boro. Ngo bimeze gute rero ngo mu gihugu cya Kenya ngo inkari cyangwa amaganga y'inkwavu ngo byabaye boro kugeza ku rwego rw'uko ngo litiro ngo y'inkari z'urukwavu iri kugura amashiringi 1000, ayo ngaho akaba angana n'ibihumbi 10 by'amafaranga y'u Rwanda. Urumva yuko nta na litiro byibuze 3 za essence zirimo. Urumva ukuntu essence yacu yataye agaciro ugereranyije n'amaganga y'inkwavu zo muri Kenya. Ngo impamvu rero ni iyihe? Ngo ubushakashatsi bwagaragaje yuko ngo amaganga y'urukwavu ngo ari ifumbire nziza, ngo by'umwihariko kandi ngo akaba yica udusimba twakangiza imyaka. Ibyo ntabwo ari byo nshaka ko tuvugaho. Icyo nshaka ko tuvugaho rero ni iki ngiki. Ngo ubu ngubu rero ngo inkwavu ngo zo mu gihugu cya Kenya ngo zimerewe nabi. Inkwavu bari kuzikubita ikiro cy'ubwatsi bakazikubita na litiro 10 z'amazi. Ngo mbega ubundi inkwavu bari kuzinyaza ku ngufu. Hanyuma rero kandi ngo ahantu ibintu ngo byabereye bibi, ngira ngo murabizi nta hantu hataba abatubuzi. Ubu muri Kenya rero abatubuzi ngo bameze nabi. Ngo umutipe ari kugira gutyo urukwavu akarunyaza litiro 5 z'inkari yarangiza agafungura kongeramo 3 z'amazi. Niho hahandi rero uzasanga umucuruzi cyangwa ko umuhinzi yaraguze za nkari zifunguye akazinyanyagiza mu nyanya ze, yarazi yuko ari bweze intebe 10 akeze 6, izindi 4 zarabaye ibihwagari. Ubwo abatubuzi bo muri Kenya rero namwe murabe maso ngayo nguko. Hanyuma bita Pastor Mutesi, ngira ngo muramuzi, ejo muri yakoze ubukwe bwa 3 kuby'inshuro 2. Ubwo ni ubwa 6. Ariko ngo araryohewe ku kigero cy'uko nangiye kwibaza nimba uburyohe bw'umugabo ari kuvuga nangiye mbwifitemo pe. Reka tubyumve. Ntababeshye ndaryohewe ndumva bimeze neza. Ako kugira umugabo bishobora kuba bikuryoheye cyane. Sha ibyo byihorere. Bitanyohera sha wari cyaho ngaho. Ubwo rero ngeho ngo nge kumva ngewe ndaryohewe. Uwiteka we roho yanjye irasingiza Nyagasani n'umutima wanjye uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye, kuko Uhoraho yankoreye ibintu by'agatangaza, izina rye niritagatifu. Wumvishemo kari akantu k'uburyohe? Jesus. Ako nyamara umugabo banza aryoha. Abantu mubizi rata ni munyibwirire. Ubundi umugabo aryoha nk'iki? God have mercy upon us. Yanga wasanga ni nka bya bindi bya yandirimbo ngo ye amatunda yarandyoheye. Ariko muri kumva akantu k'uburyohe kari mu mwongere mwumve neza. Umva. Ntababeshye ndaryohewe ndumva bimeze neza. Ako kugira umugabo bishobora kuba bikuryoheye cyane. Sha ibyo byihorere. Bitanyohera sha wari cyaho ngaho. Ubwo rero ngeho ngo nge kumva ngewe ndaryohewe. Uwiteka we roho. Uri kumvamo akantu k'uburyohe? Reka ngere vuba mba umugabo nanjye niryohere pe. Ariko rero abagabo baryoha bagira basore mushaka gushaka ngo muba abagabo muryohera abagore simbabujije. Ariko umva inama rero ikintu ivuga muri iyi minsi kugira ngo umugabo aryohe bisaba umufungo. Nimba uzi ko nta mufungo ufite uzimba usa nayo uburyohe, we bazajya bagufata nk'umubirizi. Jesus. Ubwo urahitamo kwishora mu bintu byo kuba uburyohe utaraba buryohe uba umubirizi, cyangwa ubanza ushaka amafaranga uzaryohere rimwe.
ariko hagati aho ngaho nahise ngiramo n'ikintu cya confusion. Murabaza muti kubera iki? Ko umugabo aryoha ni kimwe, ubwo birumvikana n'umugore agize gute araryoha, ariko ndebye kuri izi nkuru zo muri za Werarisi ngo yivuganye umugore we, ndebye inkuru z'inyamasheke ngo umugore yaciye ubugabo umugabo we. Aho ubu buryohe ntabwo burimo itepfu, ni ukwitonda. Hanyuma rero kugira ngo batazaguca ubugabo, ikintu cyonyine ni kimwe ugomba gukora mu gihe ushatse umugore ni iki ngiki. Waretse ubwo buraya bwawe, waretse ubwo buraya bwawe, waretse ubwo buraya bwawe, waretse. Hanyuma rero amaniga yanjye nimwegere hano, tugeze muri ka kanya kongeye kubatamo. Sorry, nako reka twice iperereza. Tugeze muri ka kanya ko kubazanya ibibazo. Reka turebe iyi video nze mbabaze ikibazo. Ikibazo. You get it? If you don't get it, forget about it. I don't want peace. I want problems always. Niba iyi video wayitegereje neza, kuba wayitegereje neza byo simbishidikanyaho, biraterwa n'ibyo witegereje. Ariko niba wayitegereje neza, umukobwa wa kabiri wabyinnye muri iyi video, umupira yari yambaye hari irihe darapo? Blood of Jesus. Idarapo se waribonye? Okay, wenda idarapo turireke, wenda ushobora kugora amadarapo ajya no gusa. Idarapo ryari rifite ayahe mabara? Waretse ubwo buraya bwawe, waretse ubwo buraya bwawe, Ewe, ntacyo ndi burenze ubwo ngubwo, nizere kuri kuyiboneye nayo ngayo uri kubona. Ariko ubutaha uzajya ureka kureba ibintu nakoge simushona se. Ni iby'idarapo twari turiho. Idarapo. Hanyuma se izi style ngo bimeze bite ko mutamaye amakuru? Izi zo ngo zigurirwa he? Ibi ngibi ubu si byo bita kwambara incanga cyangwa ni ukwambara inshabari? Ibi ngibi okay, ubwo ni nka bya bindi kera ko hakunda iwanyu bakugoreraga umwenda ngo uzawukurira. Uyu nguyu wo nta nubwo wakuriramo, ahubwo bawuguhambamo. God have mercy upon us. Ngaho rero ndabakunda cyane, reka dusubikire ikiganiro makuru ku kabari hano, ariko mwitegure yuko mu minsi igiye kuza ndatangira no kubakorera utu interview n'abahanzi n'abanyarwenya n'abastari bagiye batandukanye. Reka dusubikire hano rero ikiganiro makuru ku kabari. Murakoze cyane, ndabakunda, Imana ibameremo umugisha. Ciao.